Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kaseng JSU seng kemi harangkat kinong yalam jongka JSU ilaka labang nong pelut bat ki dikot kaseng kilalej ban idor khas yo uhe officer ka jela o secretary ka jela iba Cyril Viding do IAS ya ka dor khas kaseng lapha kupi shu mentri rang ba ka jela kumju shu chairman ka regional committee umas nyo bhalang dhar Hagajing kendu kaseng bat secretary kalong halor ki kot kisla ban pen shisha bat pen scam ya ka jing dawa jong ki nong shang shnong ka jaj ben riu khasi jantia ban pen phaino ya ka block 1 sha ka jela Meghalaya na kalyang unong yalam jong ka GSU samla tribor suchen ulaya tu ba secretary ka jela ulaong ba ka sarkar kan chimkhya ya ka ne ka jing pen sngeu bat ka jing dawa bat unsa wanra ya ka ne ka mat ha ka mi mentri rang ba ka jela banle ya ka badon kam namar ka sarkar jela menta ka don halenti je ka jing pen bej put pen bej sam hap deng ka jela Meghalaya bat ka jela Assam Nakalyang kinong yalam jeng kaseng JSU nalabang nong pelut circle President kaseng usamla Salvius Martin wat Vice President jeng kaseng usamla Ilyas Lamari kilaong bagi Kermen scam bakani ka jingpen bejaka hapdeng ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar Assam kidai banla ban pen phai ki jaka naka block 1 kabla sha pen hap ni kan thup jibor da ka hinya pho tali kisnem shaka United Mikir but not ka Charhill district Karbi along menta hapo ka jela Assam to na liang yung ka Saint JSU na tina naka labang ng pelut circle rangkat baka JSU Central Body iluwan ini to punpaw ya kejing senyau kaya yung i tina block 1 kamjula ya kejing yung i wada chami ha kini ki sun house nam wada dab dari jenglan tu yang ini sini tahu siam wow secretary yang sarkar Meghalaya wada bu ia ka memorandum tenai dan kwa ila yang sarkar wow chimkhya ko ye tai jing yang ka tan block 1 kamtam yu wanra biang ya ka dealership yang ka tai garaj labang nang pelut wada biar ha kani ka eleka lene kani ka sinong ka state Meghalaya ke yong i tekerpat juri ke Meghalaya upat ya ke sarkar upat nang ya kani ki isu hoi de open slam ne ba ibro stai sekatan yong i mudamat ki jing ki wabun kat kini ki slam ki wadap jing to de ki ba khian nei tiplot hi goro ga perthai ki jing to pun ha de apply te kar gam te kerpat ek sarkar goro sengha kerpat sarkar Pak Chumkia ya ketika isu gua dapat saat ini dia block 1 meliang juga JSU sengkemi labang maka JSU labang nang pudut mentang si naik kembali yang person secretary juga sarkar Meghalaya di Sir Lindo bat nayo appointment dan step bentuk i bagi nasa metro ya kedok khas kedai bagi ni ke phase 2 gaji kunbet put pemit sam jong sarkar Meghalaya bagi sarkar Assam apa dengi agut ki menteri rongba meliang sengi nyishim ki jingkit kia ki jing bakli namata ki produk personal bulan block 1 but kebentahi ke bangi sodai mandawan sarkar kedai hi mapenpai ya kedai ke block 1 syaka state Meghalaya jungi but sekue ni dawaru ban repeal no ya kedai notification dated kala April 1951 agaba daga jing penbor jong sarkar Assam kupor lomba governor jong Assam ulai notification ban snot no ya block 1 block 2 for administrative convenience ban pensuk ya ka komtrikam sarkar hantai ko block 1 block 2 bada penesno no ya ka sa United Mikir bad ka non Kachar Hills te kumta yang seng isu syai ke jing jong produk personal khatam gi jabri khasi jentia ngang hantai ka chaka kejing bomyo ya karoi kepar bobiang kejing sa yoben hagi tegi porlok we pat ki jaj bedrio te kumtan dengan seng isong bandong ba mentagasni yon bedu ya officer bedairu bahaplang kejing pej jikmi regional committee bangin skeduru yu chief minister hani kita yo 11 ni liksi 11 but kumjur yu masya wadi chairman regional committee baga sengi kedua ba ban repeal ya ketega block 1 ban kumjur ban wanra ketika reunification bagi transfer ketika jaka syaka belum jentia buat satu state
Meghalaya hi hagani ka phase 2 ka sarkar kani penbai yo pur usam teliang sing kata hi what's going ko manoi phi ba ya don lang ru bagini ki ngilam jonga GSU ni po labang na pulut te ka basong tunat skoi ko long ba naliang hi no sosnong yo ya response ko long ba obo ni ki ko man phai no saka jala Meghalaya